ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Meghalaya Social Programs Welfare Development Organisation kan pelong ke one-day singing and dancing competition kablai kerteng Disabilities Dancing and Singing Star Season 1 kabanlong haka aru project mentau benai leber aral jarap hundril hamolai Polytechnic College nuduk ke Porsche for Women Step kabayurung bat bio registration kadai free na benta kinong isim benta ya kani lekersan langru dak All Meghalaya Dancers Association nangta Kalinti Jam Football Center Berkasi Disabilities Association. Haka nigasngi on jiat yang rungut kinong job kata laingut haga singing bat laingut haga dancing baron airu ke cash prize money bat kisir not ya kinong job. Bantip company asyo pilawan pun haki nigi number kendai ar lai not iwe prasan kendai pra ndriu lai prasau lai iwe hinyo hundriu sa iwe kendai ar not prasan lai. Kani kalau ngajipah penaya pipai pak barwa makan dan gawe ke competition mah namta kini ke disabilities kada sepangga jongka singing but dancing competition season 1 kabala pelong daka Meghalaya Social Program Welfare Development Organisation dia kane kan long ha u benai bom tau benai aku praterik benai match dia rapor kalau spo baje kitu kiba mo kibahaya masan kibadan kini ki mo kibidan sap kibadan ya kasap ka phong banwa ne ban shat ne kira mo ban ya thu ya ki dan ki tip chaki bikin wan ha po aku praterik kin wan rapor spo baje kin wan ha po mulai Polytechnic kira ban wan register te ke by entry kalong free nam ta jongki